umuan na sa ulo na tuwa. Yung pagkikinig ko na liupas na, inalaw na naman at pangarap ko itong nakawarnat ko na kikinig. At ito, kung mapalalitig ko na ito sa kinapanan ko kaya sa dito naman, na mamanawag sa akin ko. Iya, nak kena malang gue dok. Asa siya ko ka na hamal yapi. Iya, jap. Siya ko Gitu ya. asa tayo na ito kami. Nagparipod ka na niya siya ko. Kaya ka na pangarapoton, di paruhat ni nang nagatuwa. Mulai itu, asa tayo na ito kami. Nagparipod ka sa siya ko. Oleh tema kuasa kami Tuhanmu halalui kami menjadi hasilun ada di kamu do aporsianan ti Tuhan yang dilemuna nalau manglahon pangarapoton di naung sarumatuwa inatan kahulun nang kemolo alun naing mangulahonan diamu halalui do hingga na marhamaran sisada hata sisada padoan yang kita tidak kami lain dari memahami ulama. Itu udah sulit juga kan. Ini Jepang teman, orang tuh. Ayo. Jadi parjolo mata kasami dihamu hasuluton nga radi hamu nang adobi dihita nang ramaranging karunodi ma idulun buya batate kasikope jadi kita bena mardongatu nang ramaranging molotung pe au na mangulahon na pandikyon sisara hata sisara pandoa mahita di mangulahon para botan di sahur maju ni matala tahun. Jadi gara-gara nami saya naik sejulun, kita nama-nama ni ahli nami raja hutabur mana ujun, ahli nami hutabur raja Sidonga. Kita nama-nama ni raja Siapuran. Dia mulu nami dokter nami. Nasi kop dari hor, kamu oru bere. Jadi saya bibolu kali kamu udah pulang nami sahat bola ni hari. Di masa di kota nami raja nami nang pola namang guru ihami tiba masa hami do pangarapotan meruntung ada menasau matua. Namang koro maham sehari naik. Asa sukop karorori huda raja sahat bola ni hari. Udah nami raja sirai cendol nang isok kamu pulang. Ulang nami raja sirai saya lupa sirai kumagasan. Mulai datang ulang roro nami raja Sitorosian Nabangsian. Makanya dia hari Mulai datang. Mulai tulang nami raja sirai saya dulu nauni. Mulai nami raja sirai saya lupa sirai kumagasan. Mulai datang. Hula nama marang raja tabun. Wali raja tabun. Untuk kamu. Raja Tabu. Namanya tuhi hula nak raja Simanguso. Untuk kamu raja Simanguso, oleh tenang. Jadi son hatai na tua dia musa hikna raja nami gala-gala situ merdagu-dagu mularong nahurang pajul nami doh pakatang nami di lalau menjahon di orang-orang di nasar maju dan nami son nenek makan raja nami sudah mengaku-aku sisa daulau itu bisa dapat doang oleh aja raja nami. Jadi parjolo ada orang so daulah Kuwasi perdolo Tuhanmu akan akon ini tujuan. Suang-suang nama rahmarangi nama bolu. Ulaun pangarapoton salah satu pelengkap utama di ulaun saung matua dihita halabada. Nasokola maralo tu keyakinan masing-masing. Walaupun adong pesona wit di bawah sarangna ada inokuta sibul-bul tujuan. Walaupun adong manginong ibakat sarangna
Pagigit at patahon atau seorang parkurin hanggang inilah indahnya segala sesuatunya asal kita dengan damai melaksanakannya itu adalah ini. Pasang 5 perjolo kuhasi Tuhanmu sudah peperangi Tuhan. Jadi di dalam mengaku kita di ulaun pangarapotan sahur parjolo mau matadaw birku asabuhi hulahok kami sungod dia pangapulion siya na materwata kadulubihan mo hula-hula namin sorry hamin na maragawa tuna manamarang aw manamaragawa siya ripin na mga nagorusiya giyan di palang manawakan na ibatara lo hami lekap anak lo buru jalan rumah sikop apalaluh na marpahaw po siya anak marpahaw po siya buru jala marnono isuon na lamang ulahon di na mangulahon akka pangarapot yun inaungsar matua inata-natahulong alay sisukurok po Tuhan mo hasuhulong bawat sulit anak paramain buru helama radiruhan mo nalaw pato tahon sa luhuk na namasa di ngoluni inata nauli na dinggan manangadong akka sipanan ni nagutong na sa binatomu naradiruhan mo pato tahon mo na kama di kamu subi pagparan niya inata natahulong dinamradihan mo disordi batu pahamu si jagaron lapatan na lunga jagarbe inat kana taka hoyon hormat na lapang parwano tantu par ingana pasato kuno imana rong si jagaron ala lunga jagar namari si mohon raja ni lapatan dahon lunga lengkap guari diwoni nata hoyon nalaman dapat Tuhan namari nama mangihut adong opo nama labatan mon lunga marpuhot siya pampahopo siya di ba kamu na isondorot baringin bertumpul mabaringin berdatang maharyara horas mahamus na ito dumadingin saya manupak maamat daripada di ba kamu na isondorot ikut na sanggar sanggar mapuaret tulubang masa tua gabe mapinaan sa rumah akan naniula horas masih tinggal di kota soalnya nggak tinggal di lalu juga kamu na sonadong sinituan Roma ama sinituan lemak sobinabuan manang tulia pihamula mangarato manang tinggal peperan itu tuan saya tong maham di pasu-pasu Tuhan nang soalnya ada sihina semakin masan nalaw madul si Tanok di boro nami nasoda po akka lasniro hadape namangiluhan sunito atta di barada sayang dia ma di basa-basahon di daw tuhatta tuhamu pinoper nalaw si lasniro hamuna jadi namang episode di wakamulo eme namar lu lawatan na ebis tabatulo maperligo manusia amat dari patado sini tua sulima lupa pernah turun di paroro tan sulima na boy hujah kami Tuhan siang dia masuk amat nomor 2 di bawah apa ditikion romahani kalau satu situ atau di Tuhanmu anak lain para main guru dengan nabi mengarani horas manigabian horas dalam sinabian yang mau anak nabi kan bagudang bir matur di mana kong mana komus di keluarga si bani-bani dan si badawlu molong makan itu gue horo gabi kepala gue homa gabi makan bikin warga aja mana bir matur di mana bir matur di pahop bir matur di pahop saya pindah-pindah
Firman ko din kahupon. Semoga kita firman ko din mana sa perkara. Firman ko din firma tu din kau nak bersaluna. Oras. Jadi perjulma aku mau kita nomor 27 aku perjulma aku lagu kita bersahab rabok gawe rabok horas upasahat kami matu hula-hula nabi rajai rasa sirait ya sambil nabi rabok gawe rabok horas rabok gawe rabok horas tu pulang nami raja sirait saya lupa sirait bagasong tulang roro nami raja Sitoro sian raja nagopong sian Sitoro dulu. Rabu gawe tulang nami raja Sirait sian dulu nauli. Bonani hari nami raja Sirait sian lupa Sirait buagasan. Bulan-bulan maranggi raja Tapun sian silupu bagasan. Raja Tapun. Namanya itu sih hula-hula nak majai Raja Semangusong siap bani Rabuk gawe alam namar pariban doy na nami gurang no boro muna raja nami rabik gawe rabuk horas tu pariban nami boro muna boro siray nanong dibagas tau Nomor buru sirai. namar boro siray Nah, pas hartamu mana? Oh, Mulwarang no pa na sudah hap kami raja nami kaya pihak namang korao korong niya hula-hula nami tulang mengambil raja nami sudah saling. jadi mulai aja mah rabok gawe rabok horas tuh raja di nomor sautan nami Raja di rumah sauta. raja nomor sautan Masuk kamu tuh bagas semua. Yung ini nomor sautan taruh kamu kan? gak bicara horas Mulai goran no baik. mau lihat aja mah Apa yang buruk tatong baik dong sampai. Solo. Buri mana marakat kamu orang. rabok gawe rabok horas sama raja nami Dua kali. horas jadi sahabat kita nama rabok gawe rabok horas tuh ada di nami raja untuk dulu rabok gawe rabok horas tuh ada di nami raja Subitonga Ngani. rabok gawe rabok horas Tuhan siap bulan raja Semenoroni Udah. rabok gawe rabok horas Tumoruni Asuruton Benih bagus. Horas. rabok gawe rabok horas dua mata Pangulani Huria Siapa kan? Alah buruk tatong. diwakili rabok gawe rabok horas rabok gawe rabok horas Tolpar musik nami Karoma. Musik.
Ya. Ramo Gabe Ramo Horas Tupar Kameramen. Kameramen Catering. Ramo Gabe Ramo Horas dua petugas catering. Tugas catering. Sama sini. Ramo Gabe Ramo Horas. Jadi dihamu akaburu nami dohok bere farhubas sangat dohamu nama urut kami Ramo Gabe Ramo Horas tujuru bere Ramo Gabe Ramo Horas iya mampu betul. Jadi tadi dia lalu amat kasur pada doa ingatan suang semuanya karena orang orang dope nalipi naudi punguan di Jabodetabek parsada tu punguan di Jabodetabek Homa. Rapo Gabe Rapo Horas duit tabungan Ramo Gabe Ramo Horas ke Jakarta Timur. Memang, gue. Ramo Gabe Ramo Horas ke Mata Protokol. Gue, bang. Rapo Gabe Rapo Horas du protokol. Ramo Gabe Ramo Horas on khusus tu oparani oponami opurajanami. Ramo Gabe Ramo Horas. Gabe hari Wah, dong dobe kira-kira na upasahat kami mula dong dobe na sokuraw kami ready do kami na upasahat to. Yang bulan Huria. Ramo Gabe Ramo Horas menampuni maun tu pemerintah setempat. Pemerintah setempat. Pemerintah setempat yang mewakili pemerintah setempat. Ramo Gabe Ramo Horas ya. Jadi naparpuni Tuhamu sudah napurunami si matuani burumuli. Ramo Gabe Ramo Horas. Si matuani burumuli. Si matubang. Pasama tu mana? Sama tu. Pasama tu Guruta. Pasama pada bagaimana? Ramo Gabe Ramo Horas. Jadi buat di kita nali lulusan masih holongan terlebih murah dan bulan-bulan anu satu bulan air nami begitu mau beberapa nami orang sikopami nama jangan karena di rumah kami suang semoni nang di tanaman hamaran ini dua raja di rumah sahuta mulai tu orang kopi dari besar kami nama jangan nama jauh karena di rumah kami pasahat alam meluduk sikop besuri mulai ada mah di murah jangan jadi apa di tekion sialas ni rawa nani ado pandi suri hula raja namin satu maroniari na menyaksikan nalau sudero tiur poparani paupungunay denorin munaon di paninggal hondi ina nami urumuna na purumuna diyon hudu pami marabo budang rapor di marabo ton no resuli Horas semua Horas Lagi bicara.